Padinap di hotel anu ngejajar disarengan teman-teman nu ari dibarakang ngejajar saparan jalan takut jaraka mancanegara baheula kasohorku pertanian penghasilan petani itu bertenaga enak tadi sebatan nu enak gerbang wisata Kabupaten Bandung Barat. Mancanegara baheula kasohorku pertanian penghasilan petani itu peternakan enak tadi sebatan nu enak gerbang wisata Kabupaten Bandung Barat.